Mnoge knjige napisane su o pčelama i njihovom životu i neumornom radu. Evo nekoliko zanimljivosti iz svijeta pčela koji sigurno niste možda do sada čuli. Svak prepoznaje pčelu i voli da je posmatra kako obliče oko cvijeta. Ona se ističe u gomili insekata jer je krupnija od većine. Življenje je jače i neprestano vrijedno radi. Kada je riječ o pčeli, pomišlja se odmah na njen ubod. Pčelina žalka je koplje koje ona izbacuje iz svog zatka. To koplje ima 5 bolji sa svake strane jer je u sredini rasječeno tako da obje polovine klize gore dolje, jedna po drugoj. To dvostruko koplje smješteno je u košuljici koja ga čvrsto obnanjuje i pokreće jednim snažnim mišićem pomoću koje obje polovine koplja klize naprijed i nazad, ostvarići dejstvo trke. Kad koplje prodre u meso, polja sprečava da se ono izvuče, a čitav instrument biva potiskivan dalje naprijed dok crpka ubrizgava otrov. Pčele ubadaju samo kad su preplašene ili kad su razbjesnene. Ako pčela radilica ubode čovjeka ili kakvu životinju, ona umire. Bodljike drže čvrsto žalku za bodljeno meso, pa kad pčela pokušava da se odvoji od sopstvene žače, ona smrtonosno rastrgne svoje tijelo. Pčela je sagrađena da nosi teret veoma težak. Ona raspolaže magacinskim prostorom i snagom da podiže i prenosi sirup, polen ili smolu. Svi drugi letači, kao što su ptice, slijepi miševi ili drugi insekti, prenose kroz vazduh jedino sebe uz dodatak kakve lakše pošiljke, kao što su grančice ili crvenici koji je nosio ljudi. Čovjekov teretni avion može da nosi teret težak 25% od njihove težine, dok je pčela u stanju da ponese skoro 100% svoje težine. Pčela ima 2 para krila, vrlo blizu jedan drugom. Za letenje se ta krila sastaje pomoću jednog reda kućica na prednjoj ivici i zadnjih krila, koji se zakače za ivicu prednjih krila. Kada se krila tako zakače, njihova ukupna površina se povećava. Pčelina krila su vrlo brzo rasklope i sklope kao lepeza. Čak se mogu rasklopiti i kad pčela hoće da njima kovitla kako bi osvadila košnicu. U svojstvu teretnjaka pčela ima 3 magacina za prtljag. Jedan magacin je u unutrašnjosti njenog tijela i pčela ga pomoću jedne i druge cijevi usisavajući kroz nju nektar iz unutrašnjosti cvijeta. Druga 2 magacina su kutarice na njenim zadnjim nogama za prijenos polena ili smole. Zamislite teretni avion sa tovarom koji nosi pod njim, okačen od zadnji točak. Oduvijek je taj način pokazao se uspješnim. Pošto provedu noć u košnici, pčele ujutru kreću prazne. Izlazeći svaka uzima samo trunčicu meda da joj posluži kao gorivo, dovoljno da se domogne cvijeta, gdje ona zna da će se snadbiti gorivom za povratak. U medu je toliko snage da kapljica meda obezbjeđuje pčeli let dug gotovo pola kilometra. Ako je košnica žedna, pčela će donijeti vodu u svom rezervoaru za med. Ona umije da skida smolu sa lepljivih pupoljaka i grančica, naročito sa topole, divlje kestena i vrvi, pa da je utovari u kotarce. Od te smole bit će napravljena smjesa kojom će premazivati šupljine u drvetu i zatvarajući pukotine u košnici. Kada je dobro natovarena pčela leti pravo kući sa punim rezervoarom nektara iznutra u 2 kotaricama polena s polja koje pomažu da letjelica održava ravnotežu. Smještaj polena sastoji se samo u sakupljenju i ubacivanju polenih zrnaca u polenske kotarice. Da polen ne bi usput bio rasut u letu, on mora biti navlažen, sabijen kao gruda snijega, uobličen, utapkan i pravilno raspoređen na obje noge da ne bi remetili ravnotežu. Osim toga, polen nije sakupljen samo sa jednog cvijeta, već sa mnogo cvjetova. Pčela je toliko brza i spretna da sakupi dovoljno praha potpuno završi utovar u roku od 3 minute, što je zaista divan primjer životinjske vještine. Kad sakuplja polen, pčela zaroni u cvijet pa se u njemu pokreće i pretura. To preturanje dovodi do razbacivanja polenovog praha svuda po tijelu pčele gdje se on lijepi na sitni
peraste dlačice. Dok pčela ponire u cvijet, za nektarom njeno se tijelo nakupi polenom češanjem u polenske kesice koje su obično postavljene na drugim drškama ispred ulaza u cvijet. Sad pčela napušta cvijet i dok lebdi u vazduhu, ona čisti lice, tjeme i vrat prednjim nogama. Čas i na pčelinjim očima nakupi polen, jer joj iz očiju izbijaju dlačice, ali ona raspolaže naročitim mekanim četicom za skidanje tog polena. Kad pčela završi radnju obrnuta gutanju, kapljica meda popne se na naviše iz rezervnog u njenom tijelu. Tako se polen ovlaži. Srednje noge ostružu zadnji dio trupa, pružajući se i preko leđa. Brzi niz pokreta i podsjeća na češljanje dovede polen do zadnje nogu, gdje se sastrugani polen nahvata u naročito širokom češlju sa 9 nizova čekinja. Sad pčela presavija noge i posebnim nizom čekinja na njima iščešlja polen iz svojih 9 redova čekinja. Ta radnja dovodi do slaganja polena u kotarce u koje se ona sabija zglobovima koljena. Kad pčela savije nogu u koljenu, otvaraju se prese. Kad ih ispruži, kraci presi se zatvaraju, a polen se snadbija i unosi u polenske kotarice. Sva ta vještina i oprema bila bi uzaludna da pčela ne umije da stigne na pravo mjesto u pravo vrijeme. Pčele navečer odlaze u košnicu i čekaju zoru. Niko im ne saopštava koji će se cvjetovi ujutru otvoriti, niti gdje se ti cvjetovi nalazi. Svakog dana drugo cvijeće cvjeta na drugom mjestu. Kad svane novi dan, oko 10.000 pčela spremljeno da izađe na tovarenje. One neće krenuti sve dok im ne bude rečeno kada da idu, tačno u kom pravcu i na kojoj daljini. U zoru, kada se sunce rađa, 20-ak pčela kreće u različitim pravcima da izvide okolne predjele i ispitaju gdje ima cvjetova. Nađe li se u blizini voćnjak, jabuke, djetelina, bašta sa graškom i pasuljem, veliko uzbuđenje zahvata košnici, cjelokupna armija se za nekoliko minuta nalazi u letu. Može se desiti da je najbolja berba za taj dan nalazi dosta daleko, pa će neke izvidice morati da pretraže okolinu kilometrima daleko. Kad se pčela izvinik vrati sa dobrim vijestima, ona ostalim u košnicama saopštava tačno koje se vrste cvijeća rasvjetalo i objavljuje udaljenost mjesta. Da bi proizvele kilogram meda, pčela u košnicu treba donese 3-4 puta više količine nektara. Za taj kilogram meda potrebno im je čak oko 25.000 radnih sati. Jedna pčela u minuti posjeti prosječno 10 cvjetića, jedan let iz košnice traje 10 minuta. Izvan košnice pčela prosječno radi oko 6-7 sati dnevno, a za to vrijeme iz košnice izleti 40 puta i posjeti oko 4.000 cvjetova. Nekoliko tovara polena u kotaricama zadnju nogu pčela teži 10 do 25 mg. U jednu radiličnu ćeliju stane 18 do 25 takvih tovara. To znači oko 450 mg. Dobro ispunjen okvir može da sadrži 2 do 3 kg polena. Životni vijek pčele radilice ljeti ne prelazi 50 do 60 dana, jer naporne spavanje i trošenje pri radu, razni neprati i loše vremenske prilike smanjuju njen i onako kratak život. Međutim, zimi one mogu da žive i duže od 5 mjeseci. Ljeti svaki dan u košnici prosječno umire oko 1000 pčela radica, ali toliko pa i više se rađa za svaki 24 sata, jer mlade matice dnevno polažu i do 2000 jaja. Tako se gubici nadoknađuju novim generacijama pčela. Pčela može letjeti od košnice skoro 8 km i bez greške se naći put nazad. Letovi na takvim velikim udaljenostima opasni su po život pčele i znatno smanjuju produktivnost njenog rada. Radno korisne udaljenosti leta ne bi trebali da su veće od 2 km. U tom slučaju pčela priliče oko 12.000 hektara
a na tako velikoj teritoriji obično ima dovoljno medonosnih biljaka. Pri letu bez tereta pčela razvija brzinu oko 65 km/h, za minut prelazi preko kilometra. Natoverena nektarom polenom ona smanji brzinu leta za 18 do 30 km/h, zavisno od snage i pravca vjetra. Pri letu krilo pčele čini 440 zamaha u sekundi. Na kilometar puta pčela troši 0,43 mg šećera sadržanog u nektaru. O pčelama je iznijeto i ova istina. Pčele ne pravi med da bi se njime hranile, sve što rade za košnicu. Sada ću vam kazati par riječi i o medu. Med se po svom sastavu razlikuje prema tome čiji je cvjetova pčela skidala polen i stvarala med. Zato razlikuju med od bagrema, duhana, kestena, lipi, djeteline, planinskih mirisnih biljaka itd. Med od kestena dobar je lijek za bolesnike od čira i kronične upale želuca. Med je mnogo koristan jer u sebi sadrži i neke hranjive tvari kao što su bjelančevine, organske kiseline, fermente, poluc cvijeta koje imaju ljekovita svojstva. Zbog toga što je bogat biljnim ljekovitim sredstvima, vitaminima, fermentima i mineralima, med je dobro sredstvo u liječenju avitaminoze, oboljenja pluća itd. Te kao sredstvo za zaslađivanje čaja. Polen pomaže kod oboljenja prostate i povišenog pritiska, crijevnih oboljenja, malokrvnosti, nervnih oboljenja, reumatizma i drugih bolesti. Matična mliječ naročita je hrana za pčelinju maticu. Ona sadrži vrhunski sastav hranjivosti i bogatstva, vitamina i minerala. Mliječ je vrlo dragocjeno sredstvo za brzi oporavak poslije teških bolesti, iznemoglih staraca, ljudi kojima opada snaga, svako tko osjeti da je slab. Uzima se po jedna čajna kašika i stavlja pod jezik. Mliječ se drži pod jezikom dok se ne otopi, a ostatak proguta kasnije. Mliječ pomaže kod oboljenja srca, astme, sloga, malokrvnosti, ubrzava rast djeci. Propolis se koristi protiv pubertetskih bubuljica i protiv hemoroida. Svako tko ima prilike treba da gaji pčele, već samo zbog svoga zdravlja. Ovaj snimak načinjen je na pčelinjaku Hasana Ferhatovića i Hamze Višća. U gornjim čuništima postoji vrlo povoljni uslovi za gajenje pčela, ali pčelarstvom se bavi vrlo malo ljudi. Osim Hasana i Hamze, pčelarstvom u gornjim čuništima se bavi i Adil Ferhatović. Drago nam je ako ste nešto mogli da naučite iz ovoga našega teksta. Puno vam hvala. Gornjim čuništima ima svoju vlastitu kuću. Hasan drži oko 60-ak rojeva
i sanduka zajedno sa Hamzom Višća koji dolaze ovdje i rade na pčelinjaku vrijedno, pomažu pčelama, prate njihov rad, zdravstveno stanje, nadgledaju, tako da im se to isplati. Osim meda koji je ljekovit po zdravlje, od meda se može i dobro da zaradi. Svaki sanduk, svaki roj pčela, svako društvo pčela, da tako kažem, može u toku jedne sezone da donese meda otprilike jedno 30 do 40 kilograma. Med je vrlo tražen i u inostranstvu, a Hasan pored meda prodaje i matičnu mlijeć, zatim vosak i druge proizvode od pčela. Više puta je Hasan prodavao je i same pčele, jer jedna košnica pčela košta oko 200 maraka. Ovdje gdje Hasan drži pčele, tu nema industrije, nema hemijskih sredstava, tako da su pčele uvijek zdrave i bezbjedne i neumorno rade i sakupe veliku količinu meda koji je odličnog kvaliteta. Hasan svake godine ovdje dovozi iz Vogošće svoje pčele na pašarenje i to mu se kaže isplati. Vidite na ovoj fotografiji, to je Hasanova kuća i pored Hasanove kuće nalazi se oko 60 sanduka pčela. Isto tako je uvidio i Hamza Višća koji se također počeo baviti pčelarstvom iako se nalazi u penziji. Znači, neumorno se rade, a svaki trud se isplati. Pčele su insekti koji su najzaposleniji na svijetu, najviše rade, a od njihovog rada Bogme može dobro da se živi. Vitalno.